Dvopreg Boldrik Pravi i Zen Bagin startuju sa 2140, a Athena i My Fire Star i Charlie Biel i Jaki Boy sa 2160. Zastavica je pala, puštena je trka dvoprega. Vodeći očekivano Boldrik Prav, Zen Bagins. Pozicija broj 2 Charlie Biel i Aki Boy. Pozicija broj 3 Athena i My Fire Star. Svoju prednost održavaju u dvopregu Boldrik Pravi i Zen Bagins. Borba za poziciju broj 2. Prvi dvopreg zaustaje, ugalopuje i pada na poziciju broj 3. Bajić i Lulić na dvopregu Charlie Biel i Aki Boy trenutno na vodećoj poziciji. Međutim, očigledno ne zadugo, zato što pojačava njihova konkurencija. Athena i My Fire Star sa Seke i Mišić. Sad su svi potpuno izjednačeni na sredini ove krivine i na izlasku iz nje. Vidjet ćemo da li ćemo do samog kraja imati neizvesnost ko će pobediti u ovoj trci dvoprega. Athena i My Fire Star, taj dvopreg je na vodećoj poziciji i hita ka pobedi. Ima li snage njihova konkurencija da im pomete planove ili ne? Ili ipak možemo da proglasimo za pobednike drugi dvopreg, Athena i My Fire Star. Još jedan krug ima. Malo je voditelj požurio, ima još jedan krug, kažu sudije. Tako vam je to kad imate voditelja koji prvi put u životu radi trku dvoprega. Pa ne zna da se ne koristi termin prikolica. Prerano proglašeni pobednici Athena i My Fire Star su i dalje vodeći. Charlie Biel i Jaki Boy na poziciji broj 2 pojačavaju i potpuno izjednačeni i preuzimaju vodeću poziciju. Mnogo brži u odnosu na Athenu i My Fire Star u ovom momentu. Na ovom kontrapravcu pojačavaju i u prvu krivinu ulaze sa skoro dve dužine prednosti, ako računamo celu dužinu dvoprega. I dalje u vođstvu Charlie Biel i Aki Boy sa Bajićem i Lulićem na izlasku iz ove krivine. Da vidimo imaju li snage da dođu do pobede ili ćemo imati neizvesnu završnicu. Izgleda ništa od toga. A sad voditelj može stvarno da proglasi kraj trke dvoprega i kraj sezone na hipodromu u Subotici trijumfom Charlie Biela i Aki Boya. Druga pozicija Athena i My Fire Star. Ovom dodelom pehara završavamo sezonu 2024. trijumfom dvoprega Charlie Biel i Aki Boy.